umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi Neva Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Antoine. Hari umwuka mubi hagati y'abantu bombi ndetse basuranyemo ku bintu byinshi bidasanzwe, nyuma yo bumvikanye ibintu byinshi bitandukanye, ariko bikagaragara ko abangaba bombi bagiye bagera kutumvikana ndetse byarangiye basuranyemo perezida Neva na Tshisekedi. Aba bombi barapfiki. Tugiye kura muri rusange, reka tubiganire. Nge nitwa Ajabo Marashina yakiriye Nikora. Nikora umeze neza? Yego meze neza rwose. Aba bagabo kuki basuranye bari gupfiki muri rusange? Urakoze cyane. Reka tuvuge ibyo perezida Neva, perezida w'u Burundi ndetse na Felix Tshisekedi bafite byinshi barimo bapfa cyane kubera ko hari ibintu batumvikana. Perezida Tshisekedi mu gihe abazikrema kukano nasetse cyane. Nasetse. Yes. Perezida w'u Burundi Neva ndetse na Tshisekedi bafite byinshi cyane bapfa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo Neva ndetse na perezida Tshisekedi hari ibyo bumvikanye mu ntambara za 2023 zigitangira, bakaba barumvikanye ko hari ibyo Neva agomba kumuha bamwe mu basirikare bakaza gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Perezida Tshisekedi akaba yaremereye Neva amafaranga, akayabuka amafaranga menshi atandukanye, ariko ayo mafaranga Neva akaba atarabashije kuyabona yose kuko byari biteganyijwe. Ni ukuvuga ngo yaramubeshye niba twumvise neza. Rwose yaramubeshye, noneho Neva bikaba byamuteye kurakara. Aha, ubwo burakari nibwo tugiye kurebaho. Neva arakarira mugenzi we Tshisekedi kuko hari ibyo yamusezeranije hanyuma ntabyubahirize. Ibiraza gutanga iyihe sura, cyane ko twabonye ko ingabo z'u Burundi ziri gutsindwa cyane cyane bagapfa ku bwinshi mu gihugu cya Kongo. Biraza guhuzwa gute kwamburwa amafaranga yemerewe no gutsindwa kw'ingabo ze? Birahuzwa gute n'uyu mwuka bafitanye na Tshisekedi muri rusange? Urakoze cyane. Buri umwuka mubi bafitanye ntabwo ari umwuka mubi w'ubu ngubu, umwuka mubi basanganwe. Uri igihe ikigo cya Musaga cyahiye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye u Burundi ko intwaro zahiriyemo atari za Kongo. Kongo yarababwiye ngo izo ntwaro zahiye. Hari habitsemo intwaro za Kongo, hakaba hari n'amadrone yabo, ariko amadrone yabo bari bayakuyemo bayajya kuyabika hehe muri Tanzania. Yego. Noneho nyuma ya Tanzania iza kubabwira ati ntabwo twebwe tugomba kubabikira iki amadrone yanyu, ariko bayimuye bakayajyana Karemi. Noneho imbunda zo n'amasasu n'ibindi bikoresho byinshi bisigara hariya mu Burundi. Cya kigo cya Musaga gishya umunsi cyahiye cyari kirimo intwaro za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ziriya ntwaro ziza guhira hariya muri kariya gace, zimaze gusha nibwo haje intumwa ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza kureba Neva, naho ngaho umwuka mubi watangiriye. Abantu benshi ntabwo babashije kubikurikira, ariko twebwe twarabikurikiye cyane. Nibwo Neva noneho wenyine yabwiye Tshisekedi, aramuhamagara aramubwira ati intwaro zahiriyemo hariya, intwaro zanyu ntabwo ari izacu. Aho ngaho kwanza batangiye kutumvikana ku ntwaro zahiye rwose. Umwe ati ni izawe undi si izawe. Yego. Tshisekedi nawe aratangira aravuga ati ziriya ntwaro zahiye izanyu, mwaragiye mufata intwaro zanyu zishaje murazizana muzishyira muri kiriya kigo cya Musaga, mufata intwaro zacu nshasha aba arizo mujyana mu maka yanyu ya gisirikare. Murangije muza kutubwira ngo intwaro zahiye ni izacu, kuki zitaba izanyu? Amakimbirane yahise ahera aho ngaho. Icyo ni kimwe. Arababwira ati ndashaka ko muduha iki, muduha amafaranga ahwanye na ziriya ntwaro kugira ngo tubashe kongera kugura izindi ntwaro. Yayishyuye Neva? Yego, yayishyuzaga Neva. Neva aramubwira ati kuranyishyuza aya mafaranga, tufite amafaranga yacu wowe uturimo watwemereye amasezerano twasinyanye, ukatwemerera amafaranga angana gutya utatwishyuye. Nibwo Tshisekedi nawe yahise aramusubiza ati ibyo ngibyo bitandukanye n'intwaro. Intwaro zavuye mu Bubiligi, indege yazizanye inshuro zirenga 8. Ni wowe wambwiye, urambwira ngo ni kubera ko twe twegeranye n'ibice 23 turimo irwaniramo, reka intwaro tuzibika ahangaha kubera ko nta n'ikibuga cy'indege usigaranye gishobora kuba cyegereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego, rwose birumvikana. Niko byagenze. Noneho kugeza aya masaha Neva na Tshisekedi ntabwo ari icyo ngicyo cyonyine kirimo gutuma batumvikana. Icyo ngicyo ndi kimwe cy'izo ntwaro. Hari ikindi batubwiye mu kanya cy'amafaranga atishyuwe. Ibi nabyo birahuzwa na za ntwaro tubwiye. Kuba Neva yaremera amafaranga ngo yohereze abasirikare gutanga umusanzu no kurwana, afashe FARDC mu kurwana muri izi ntambara zihari, hanyuma amafaranga ntayahabwe.
ibi nabyo biri mu byatumye umwuka mubi wongera. Tubwire kuri iyi ngingo nayo biri mu byatumye umwuka mubi ukomeza kurushaho kuba mubi cyane. Umwuka mubi wakomeje kuba mubi cyane hagati ya Neva na Tshisekedi kubera amafaranga. Buriya amafaranga ni ikintu kibi cyane. Amafaranga ajya akiza umuntu akongera akanaguteranya. Ariko ni nkanga niba wenda byamenyekanye. Naherutse bavuga ngo ni miliyari nimba ari 6 zari miliyari 6 z'amadolari. Zari miliyari 6 z'amadolari nizo zari ni miliyari 6 z'amadolari nizo zari ziteganyijwe ko zigomba kugira gute bagomba guhabwa. Kubera ko buri musirikare yari afite amafaranga menshi yaragenewe, ariko umusirikare ayo mafaranga ntabwo yabashije kugira gute, ntabwo yabashije kuyabona. Yego rwose. Hanyuma icyo ngicyo ni kimwe. Hanyuma kandi wabonye ko n'ingabo z'u Burundi ziri gupfa ku bwinshi zigura muri kino gihugu cya Kongo. Ibi nabyo byateje undi mutekano muke, bati dukorera ubuntu izi ngabo z'u Burundi, niyo mpamvu turi gutsindwa. Icyo nacyo ni Tshisekedi akavuga ngo abasirikare bawe bari gutsindwa, bari kumfasha kurwana ngo dutsinde. Ariko Neva nawe abasirikare banjye bari gupfa. Igihuze neza no umwuka mubi nawe uri kuba hagati y'abari bombi. Tshisekedi nturi kumfasha kandi Neva agakoresha byose kandi bakanga bagapfa. Nacyo gihuze neza. Urakoze cyane. Abasirikare b'u Burundi koko barimo gupfa hariya. Mu kiganiro duheruka gukora ko twafashe umubare w'abasirikare barenga muri 360. Hari ikindi kinyamakuru nabonye cyabisohoye nituvuga abantu ntibagira ikibazo. Bwiza yasohoye ko ari 280. Urumva ko turimo tugenda twese tuyingayingana umubare. Ntabwo numva impamvu hapfa abasirikare bangana kuriya, nyamara gupfa abasirikare bangana kuriya kandi badafite ikintu barimo babona. Ka mafaranga babona y'iki y'impozamarira, abagore babo ntayo babona. Abonetse yose atanzwe, Neva ya mafaranga arayafata akayashyira ku mufuka. Kandi Tshisekedi we azi ko aya mafaranga ajya hehe, ajya mu basirikare. Akaba ari byo byateye umwuka mubi mu basirikare, bigatuma barimo barwana badashishikaye. Kuba barimo barwana badashishikaye ngo babashe gutsinda ruriya rugamba, nuko Tshisekedi afata amafaranga akayaha Neva, yaba makeya we yamuhaye ariyo yose, nubwo atajya yamwishyura yose agenda amuha ibice bice. Nuko Tshisekedi afata akayaha Neva akayafata akayashyira muri CNDD FDD. Hanyuma noneho bikaba byateye umwuka mubi kuri Tshisekedi. Neva aramubwira ngo abasirikare banjye barimo gupfa. Tshisekedi ati ntabwo barimo gutanga umusaruro, ko twumvikanye ko bazafata Goma, ko twumvikanye ko bazafata Bukavu, ko bari mu Minembwe. Ejo bundi ko twavuze ngo Minembwe barayifata, Minembwe ko yabananiye kuyifata, buri umwe yanyishyuza amafaranga yiki. Neva nawe ata amafaranga ndimo kukwishyuza. N'abasirikare banjye bari ku rugamba hariya muri Kongo barimo barahapfira, nubwo batarimo batanga umusaruro, ariko barimo barapfira hehe ku rugamba. Yego. Kandi ndibivuga ko abasirikare nimba mwagiranye amasezerano, ntabwo ari amasezerano y'intsinzi, ni amasezerano yo kurwana. Yego. Kubera intsinzi ntabwo basinyana amasezerano y'intsinzi ntibazi ko abo baba bahanganye imbaraga baba bafite. Ibyo bikaba byatumye cyane Tshisekedi na Neva batarimo bumvikana kubera ibyo bintu. Birumvikana cyane rwose. Akaba ari nayo mpamvu Perezida Neva ndetse na Perezida Tshisekedi batarimo bumvikana, kubera ko amasezerano yabo bagiye basinya, birasa nkaho barimo basinya amasezerano bose basa nkaho batumvikanaho. Ariko ibyo bari biteze sibyo baje kubona, bikaba byatumye bamwe muri bo Perezida Neva na Tshisekedi batarimo bumvikana. Impamvu batarimo bumvikana ni iyi ngiyi. Neva avuga ko Tshisekedi amurimo amafaranga, uriya nawe akamubwira ngo ibyo twumvikanye nge nawe ntabwo twigeze tugira gute, ntabyo wigeze ukora. Twumvikanye ko Goma uzayifata, twumvikanye ko Bukavu uzayifata, twumvikanye ko Uvira batazahagera, twumvikanye za Sake, turiya duce twose twarafashwe kandi ingabo zawe zirimo. None ni gute wakomeza kunyishyuza ayo mafaranga? Ndetse n'ibyabereye hariya Musaga twarabyirengagije. Ati nidushaka tuvuge ko twabyirengagije. Tshisekedi amubwira ati nidushaka tuvuge ko twabyirengagije, ariko kubyirengagiza ntabwo bivuga ko ugomba kuza uvuge ngo ningwishyura amafaranga. Ese ko tutakwishyuza amafaranga ya ziriya ntwaro zacu? Uko nguko niko Neva na Tshisekedi barimo bagenda bagira gute, baterana amagambo. Byageze n'igihe ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bombi ubu ngubu turimo tubagezaho amakuru, bari Kinshasa barimo baraganira. Sinibuka nimba ari uyu munsi cyangwa nimba ari ejo hashize, nibwo narimo mbisoma bavuga ko bagiye kubonana ngo baganire ku masezerano yabo basezeranye, ari Tshisekedi ari Neva, kugira ngo babashe kureba uburyo ayo masezerano yabasha kubahirizwa. Niba Tshisekedi yaheba ziriya ntwaro zahiye hariya, cyangwa se niba Neva nawe yaheba
Neva nawe niba yaheba iki yaheba amafaranga Tshisekedi abafitiye, ariko bikaba byateye uruntu hagati mu basirikare. Abasirikare b'u Burundi barimo barwana ku ruhande rwa FARDC, aho bahanganye hariya muri za Minembwe, aho bahanganye hariya muri za Kirungwa, aho bahanganye mu tundi duce dutandukanye. Byabateye impagarara, bavuga bati amafaranga turimo dukorera ntabwo turimo tugira gute tuyabona. Niyo yabonetse make yabonetse ahabwa nde perezida wabo Neva, akayafata akayashyira muri CNDD FDD. Bwana Nikora, umwuka muri hagati ya perezida Tshisekedi na Neva waba uvuze iki ko bari basanzwe ari inkoramutima bahurira muri byose, ubona ko bashyikirana mu bintu ibyo ari byo byose? Ndakeka neza kwa Tshisekedi na Neva ahangaha ntibyaba bigiye kurindimura Tshisekedi. Ndakeka ko kurindimura Tshisekedi we bamurindimura na Neva bamurindimura, buriya ntubizi. Biriya birimo birazana umwuka mubi hagati ya Tshisekedi na Neva, ariko cyane birimo birazana umwuka mubi hagati y'abasirikare b'u Burundi ndetse na Neva. Naho Tshisekedi we yarasanzwe yumvikana na Neva, kandi abantu iyo basanzwe bumvikana egare ko n'ikibatanye kigomba kugira gute nacyo kigomba kuboneka. Si ngombwa ko Tshisekedi na Neva bahora bumvikana iteka ryose, ntabwo ari itegeko, kandi iryo tegeko ntaririho. Ariko iyo habaye ikintu kibatandukanye baratandukana. Ariko ikintu kitangaje gusa nuko bombi bari abantu bumvikanaga, bari abantu bavugaga rumwe, bari abantu bapangaga urugamba rwa mama 23 ndetse na MRDP twirwaneho, nibo bonyine barupangaga, bakagenda bakicara muri Kinshasa cyangwa se bakavugana ku matelefone, bakavuga bati runo rugamba tugomba kurupanga gutya, hariya tugomba kuyigarurira. Ariko urugamba rwose bapanze nta rumwe bigeze batsinda. Ukomeza gutsindwa urugamba, ibi ngibi bitwereka ko Tshisekedi nta mahirwe afite na make yo kuba ashobora kuzagira hagera, cyane ko ibyo agerageje byose bimwangira. Twabonye ingabo za Afurika y'Epfo, tubona ingabo zari ziyobowe n'ubundi na Sami DRC n'ubundi ari Afurika y'Epfo, twabonye ingabo za East African Community nazo zagiye muri Congo zirananirwa, tubona abacancuro baciye hano mu Rwanda nabo bananiwe urugamba, tubona yitabaza mugenzi we Neva ari nawe turi kugarukaho ubu ngubu. Ingabo ze zoherezwa nyinshi cyane muri Congo, nta musaruro byatanze. Tshisekedi bisa nkaho nawe ubwe atajya yizera cyangwa se nta n'icyizere yigirira, kuko mu byo yagerageje byose ubona ko nta cyamuhiriye. Mu byo yagerageje rwose nta cyamuhiriye, bijya bisa nkaho ibintu bya Tshisekedi ndetse n'umugabo bita Neva bijya bisa nkaho bajya bakora ibintu bisa nkaho batateguye. Burya ikintu cyose uzategura uzamenye ko uzategura icyo kintu umenye ko gishobora no kuba nk'iki negative na positive, gishobora gukunda cyangwa ntigikunda, cyangwa cyanazamo n'ingaruka, ukamenya uburyo ziriya ngaruka ushobora kugira gute kubyitwaramo. Niba Tshisekedi yaremeye kwemera bagasinyana amasezerano na Neva, akemera kumuha abasirikare, akabemerera amafaranga runaka, hanyuma ayo mafaranga Tshisekedi ntabashe kuyamuha, Neva akaza kubemerera ko bazanira stoke hariya y'intwaro ikaza gushya, hanyuma Tshisekedi akabura icyo asobanurira inteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko intwaro zabo zahiriye hariya mu Burundi, akabura uburyo ashobora kurega Neva mu nkiko zitandukanye, haba ari mu rukiko rwa Afurika, haba ari mu zindi nkiko Afurika y'Iburasirazuba, abona nta buryo yagira gute yamurega, kubera ko ziriya ntwaro zari hariya yazishyiraga hariya rwihishwa. Nta kindi gihugu na kimwe cyari kizi ko ziriya ntwaro ziri hariya. Ariko kugeza ubu ngubu bakaba bari bashwanishwa n'iki n'ariya mafaranga. Ikindi kandi kirimo gutuma batavuga rumwe n'impfu z'abasirikare b'Abarundi bari hariya. Ziriya mpfu ziri hariya, bari abasirikare bari gupfa buri munsi, batikiriye hariya, bagoreye hariya muri buriya butaka, babuze ababashingura, amenyo barimo birirwa banditse amenyo imirambo, amenyo ari ku misozi, babuze umuntu n'umwe wabitaho. N'ubu ngubu ejo bundi imirwano barimo barwana hariya muri za Minembwe, hari irundo uyu munsi mu gitondo, abagabo b'abanyamurenge mu gitondo kare General de Brigade Sematama yabyutse abahamagara ababwira ati imirambo y'Abarundi iri hariya kwa Buhinga, ni mugende mujye kugira gute, mujye kwishingura, ireke gukomeza kunuka kuri iriya misozi. Noneho Neva yamubwira ati abasirikari banjye barimo barapfa. Tshisekedi nabyumva akamubwira ati se barimo barapfa gute kandi batarimo batsinda, kandi amasezerano nge nawe twagiranye nuko rwa rugamba ugomba kurutsinda, warangiza kurutsinda njyewe ngabona kuguha iki ibizaba bikenewe. Bwana Nikora, iyi ni inkuru iremereye cyane abantu benshi badashobora guca impande, ariko mbona ko nanone ishobora guteza polemike ikomeye cyane.
muri ino minsi bigaragara ko abarundi n'abakongomani basa n'abari barihuje, barabaye inshuti z'igihe kitari gitoya, barabaye nk'abavandimwe kubera guhuza kwa perezida babo ndetse no kuba barundi bavuga ko babatabaye, nyine batabaye abakongomani kurwanya nyine abo bitaho mu bwoko bw'abatutsi bashaka kubambura igihugu cyabo. Ariko kubona ubu ngubu umurundi agiye kongera kwishisha umukongomani, ibi nabyo simbibona nk'ikintu cyoroshye cyane. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ibintu bikomeye cyane utagomba no gukinisha, si ibintu byoroshye. Buriya nuko turimo tubivuga cyo tubisesengura, tunababwira abantu uko bimeze, abakurikiye Gatasha Media, niba turimo tubabwira aya makuru niko bimeze hariya mu Burundi, niko bameranye na Perezida Tshisekedi. Mu minsi yashize wabonye ingendo zakomeje gukorwa hariya mu Burundi. Ngaho Minisitiri w'Umutekano araje, bageze hariya mu Burundi. Ngaho chef d'état major araje, Gilles Mwilambwe ageze hariya. Ngaho haje n'abandi. Noneho ubu ngubu bageze n'igihe ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga aribo bagiye kubiganira kugira ngo noneho abaperezida bazabone kubihuriraho nyuma babone kubiganira. Byanga byakunda hari harazamo umwuka mubi hagati ya Tshisekedi ndetse na Neva. Mu gihe batakumvikana ndakeka ko igihombo cyaba kiri kuri Tshisekedi cyinshi cyane. Neva we yabaramiye abasirikare be barimo bapfa hariya, ariko nawe yababuze iki? Yababuze amafaranga yo kugira ngo ayo basinyanye na Tshisekedi yababashije kugira gute kuyabura, kandi ari amafaranga kuyabura ntabwo yarega hehe mu nkiko zitandukanye. Bwana Nikora, ngira ngo niba nta kindi gishya twakongera kuri iyi nkuru, twanasoza kugira ngo abakunzi bacu inkuru babashe kuyibona kare ndetse banakomeza kudusaba ibindi haba no muri comment n'ahandi. Urakoze cyane. Bwana Nikora, reka mushimire. Urakoze nawe. Shimire n'abari badukurikiye muri kiganiro. Imboni TV, imboni ya rubanda.